When I heard about Malta, I joined the company partly because they were going to take a brave step and have tokenized securities in Malta, and that the parts of the Maltese government are very favorable towards moving forward into the modern world and working, and it takes a government to work to keep the regulation in there as well. You got to protect clients. So I was enamored by it, but it was just amazingly. Malta is a place I've looked at maps and thought, oh my gosh, I would love to, live here someday. What a great place. It's been on my mind for decades. Dan huwa kwana fid-dinja fejn jidħol qasam ta' teknoloġija u l-fatt li issa l-kumpanija tiegħu li jmiss, l-avventura li jmiss qiegħed owner fiha u l-head office tagħha għamlu propju hawn Malta fejn illum iffirma l-kuntratt tagħha wkoll u qed naraw li l-kumpanija qiegħda ssir minn ġewwa Malta, dik għalina tfisser ħafna, tfisser li qegħdin anke kif kont nitkellem miegħu il-fatt tar-raġunijiet li jażel Malta, il-fatt li aħna għandna wkoll politiċi li huma open-minded li allura wkoll jifhmu il-futur tista' tgħidlek. U anke l-fatt li qed nimplementaw changes ġewwa pajjiżna sabiex nakkomodaw ukoll kumpaniji li jinvestu anke fil-qasam ta' teknoloġija ġewwa pajjiżna. Diha tkun qed tiġib kambjament sħiħ għal fatt li inti qed tiġbed kollha attenzjoni tista' dinija fuq pajjiżna u l-fatt li inti rnexxek tiġbed persuna bħal Steve ġewwa pajjiżna dik hemmhekk tkun inti qed titfa' l-aqwa riklam li jista' jkollok ġewwa pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.